Ona mai matarikite muju kuma murutwo umwe thukuru-ini wa airitu wa moi guku Nairobi kwerekana kunyitwo kia hinya. Umuthi arutwo thukuru-ini wa airitu wa Maasai Girls County-ini ya Narok marokire kumururungana guthararia mihango ya githomo. Gitumi kinene magikua murutwo umwe wao kuhahamwo kimwiri ni murutani thukuru-ini ucio. Mbere ya ruoro gutema kihiri kia arutwo nigikurikitie gutuma thabari, aria matigirwo na thutha makioneka gutururirwo na kurigwo ni wagwika. Riri nao aciari aria mamukirire riboti ino mekinyirie gucaria ciana ciao mayuritwo ni matukuya. Watoto alitembea mkuu mpaka karibu Rotian kule village kwenda mkuu, na usalama hii watoto iko wapi? Inanishtua sana kusikia kwamba watoto huku kuna mtu amewafanya kuwa wake zake. Kuringana na aciari aya, thukuru uyu ugumeirwo ni mathina kiondorita, undu uria maunire ritho kwa ihinda iraya, no ningi ciigana ni ciigana. Hatuwezi kukubali watoto wetu kudhulumiwa, na watoto kiasi hii ni watoto wakubwa. Ciara ciothe ikierekererio murutani munene thukuru-ini uyu, nake eyeheria akiuga ati ona thengia ya muikaririgiti wa bodi ya aciari na arutani thukuru-ini uyu Joseph Olepareyo gukorwo akimenya kiria kirathiaga na mbere, ndakinyukirie ikinya o riothe ria kumumenyithia. The chairman came, the PH chair abused me, said I'm very stupid, I've made the girls go away from home, I'm not going to be here. Murugamiriri wa githomo gicigo-ini giki Samuel Sankale niwe wikirire mukonde kuhinguo gwa thukuru uyu, akiuga ni marathuthuria kiria gikoretwo gigithie na mbere. So the situation is we have closed the school, the parents will be communicated when the children are coming back, but there is an issue. Ona kuhana ro uguo aciari ni moritie minister wa githomo Amina Mohamed kuingirira niguo kumenya kiria gikoretwo gikiria kingi, na kwaga uguo thukuru uyu hinguo. Board ya shule kama hafanyi kazi yao kwa wajibu wa sheria, hana haja watoto kwa shule, watoto atoke afunge shule. Uyu ni thukuru wa keri kuhingwo kwa ihinda ria ciumia igiri, gukirikana kuri na ciiko cia arutwo kuhahamwo kimwiri thutha wa thukuru wa airitu wa moi guku Nairobi gukorwo hingitwo kiumia kihituku, kuria arutwo macokereirie githomo muthenya wa kiumia. Na la Roho Mtakatifu tunaomba. Haduni ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Wadurwa.